Kani gade kapati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Naki kambaman kejingja kabasngau syarkai kabelaja hari luam jantia. Hakamiat khandai trek mentau benai leber. U Presiden Jong kawai ni kiseng balang kari luam jantia. Kata Jong kaseng Jantia Youth Federation uba poi penhun majau. Ulasyak Pynïap klub haki Briew Kiba Pulit ru kimpatla ban petikena bamano badan keti hakani kakam. Ya kamet yap Jong poi penhun majau lalap najan ka office trekam Jong Deputy Commissioner Jong ka East Jantia Hills District kabaran hapok klerian hakapor kumba prabaji ejenmin. Halor kani ke jingja nakalyang ka bati CCTV kalayo banyak keren bau SP ke East Jantia Hills District uba en lamare Henry ubam syam nasya ban ringdor ubalai to bau niu nong yalam seng balang ulayap nak jingsa tiet da ke pipe range ke baju penon kam hakabasna pipe namar yakani ke tiaru lalap najan kemet yap Jong upoi penhon majau katkum ke jing to SP hakajing toket ki puret laong bau ba poi penhon majau ulasak bom da kani kanar nakaling kenong kle hado laisen laiwat hado bu undaklat hasen Uneu he Pulit ke East Jantia Hills District ulai toru baki Pulit kelas dang lap ksai ki Briew kibran keti hakani ke kambaman bar ke jing toket kadangya acaprang uba en lamare ulai toru ba uba pen poi hon majau lalet chakli riat da kawai ke taksi bat unongnya jongkani ke taksi ula penyang ke kali hajan ke yang terbar kli riat west handai namar ba poi pen hon majau ula pelip ya ke mobile phone ba lakam kemien unongnya jongkani ke taksi ula mi no na kli riat tang marwai hakapor khatwai bejid menmiet ban nit pai no shalai